Liyabingelelwa ibandla umhlaba wonke jikelele samukelana kwisifundo sethu sesitshiyagalolunye. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi isikhathi. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo, ngizanxusa engilabo lapha ukuthi siphawule sona lesi sifundo kubana labo balibingelele baziveze ukuthi bangobani. Salibonani balaleli lababukeli. NgeNkosi esihlanganisayo siyayibonga ubona sibe lesikhathi sokufunda. Okhulumayo ngumfundisi Ndebele. Salibonani lonke ngegama leNkosi yethu Jesu. Siyamukela nesifundweni sakuyona le iviki. Mina ngumsisiwe mhla. Ngiyalibingelela lonke ngegama leNkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Siza kuba lethuba lomthandazo singakangena isifundweni sethu kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukubonga ngamathuba osinika wona ukubana sifunde ezwini lakho. Sikhulekela ukubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sincedise nxa siza kuphenya leli lizwi bese sisizwa lokunxusa kwakho, siphathiseke sonke ubususibusisa ngelihle igama leNkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga isihlobo esithandekayo. Sibonga iNkosi esinikeze sona lesi sifundo. Isihloko sethu namhlanje sithi sona Ubusisiwe Lowo Oza Ngegama leNkosi. Ubusisiwe Lowo Ozayo Ngegama leNkosi. Indinyana yokwaziwa ngekhanda ithi yona Mahubo 118 ivesi ngo22 lo 23. Sacela manje usibhalele. Verse 23. Ilitshe abalilahlileyo abakhi seliyiyona ilitshe lesisekelo. uJehova ukwenzile lokhu njalo kuyamangalisa emehlweni ethu. Indaba iyakhulunywa sihlobo esithandekayo. Kuthiwa kwathi kusakhiwa isakhiwo esithile, sithi litempeli. Kusakhiwa kwakusetshenziswa amathuzo okubaza amatshe. Bebaza amatshe achiyeneyo ukuba bakhe. Kuthiwa besakha babethi bangabaza itshe lithile beyifaka lapha elimele lifakwe khona. Kulelinye ilitshe likhulu mfundisi Ndebele. Kuthiwa babe lokho belisunduzela lingatholi indawo ukuthi bangalifaka ngawo. Ekugcineni sebesidinga izisekelo ukuthi sifake izisekelo zaleli sisakhiwo. Kuthiwa badinga bakhathazeka ukuthi bangathola. Kwazwakala omunye umdala esithi nanti itshe leli ebelokho silisunduza silixoshela khatshana singazi ukuthi silifake nga. Basebelithatha lelo itshe bayalifaka laba yisisekelo, laba yinziki yesakhiwo. Yilo leli litshe kuthiwa lalahlwa ngabakhi balisunduza bangalithathi eselibe yilo isisekelo sesakhiwo. Sizwani lapha nxa sisungula ku memory text esibalileyo mfundisi Ndebele vele obusisiweyo ngumuntu onjani. Siyabonga abalaleli babukela ukuthi iNkosi ifuna ukuthi sibe ngabathola izifundo thile. Ivesi le ikhuluma ngelitshe elalwe ngabakhi. Umfanekiso sonikwayo lapha ngwamaforo uveza sobala ukuthi okweyiswe ngabantu kugcina sokuyingozi. Yes. Kukhulunywa ngoJesu la. uJesu kuza kwakhe emhlabeni athandwa ngabantu abaningi. Ingcosana bamazi ukuthi ngumesaya labamamukelayo. Wayengani ngumuntu nje makhasozele njengabanye abantu. Futhi uzalele endaweni ephansi. Kodwa kungakhangela namhlanje umhlaba wonke uyahamba kuthiwa lusuku lweChristmas bekhumbula yena. So kungani nguye ingosi yempilo yabantu lakathi sivele yiyo. So sizafunda ukuthi uJesu lanxa engakhanya ngani ukusungula kwakhe kwakweyisiwe kodwa impilo kayikho kungala Jesu enguye umnikazi wempilo. Hey, siyabonga. Utholeni mandlo? Siyabonga. Lapha nginanzelela ukuthi ivesi le Maforo ibhalwa ibhalwe kakhulu kukhangelwa imbali kusakhiwa ithempeli lika Solomon. Nginanzelela ukuthi ungakhangela ingosi yebambanisa imiduli yonke. Ukuthi nxa singasayitholanga ukuthi uthi imiduli lena ayengeke ibambane. Okunganga ukuthi ezimpilweni zethu balaleli lababukeli leli litshe lakhiwa ngabakhi elimele uJesu Kristu. uJesu Kristu kabe le ndawo empilweni yethu munye ngamunye wethu ukuze izinto zisihambele kahle. Hey, kumahubo kumnandi sixoxa ngaleli litshe elinguJesu Kristu. Kukhona okutholileyo yini mhlobo wami?
Siyabonga engikutholayo ukuthi ya amahubo akhuluma ngoJesu mhlobo wami. I-memory text yethu nxa iveza uJesu njengelitshe elalakhiwe ngabakhi kodwa selitholakala sokuyilo eliyingozi. Siqalisa isifundo lesi sasikhuluma ukuthi amahubo zingoma bekungani ngumuntu nje ozihlabelelayo kodwa sizathola ukuthi kumahubo kulapho esithola khona uJesu eveziwe even engakabuyi ukuzofela abantu lokho ede kutshiwo ngumfundisi siyamthola evezwa enguNkulunkulu. So amahubo aveza icebo lonke lokuthi umuntu kabuyiswe kuNkulunkulu ngoJesu. Lanxa ekhangeleke engasomuntu walutho ekuzeni kwakhe kodwa simthola kungela ukusindiswa ngaphandle kwakhe. So umahubo ukhuluma ngoJesu lecebo lokusindiswa kwethu yikho kufanele sifunde indaba yamahubo sibe sesimzwisisa uJesu osindisayo. Siyabonga kakhulu. So kuleli viki sizataticha amahubo asikhomba kuJesu lo obusisiweyo oza ngegama leNkosi. Angithi phela sizakhangela ubuNkulunkulu bukaJesu, ubundodana bakhe, ukulalela kwakhe, lokuthengiswa kwakhe. Uyazi kuyavezwa lembali kaJesu engakaphili kona lo mhlaba kodwa iyavezwa kumahubo icace. Kulesi sifundo kuyona le iviki sizakhangela lamahubo okulila lokubonga lokukhululwa. Angithi phela ake sikhangele lapha ihubo lika 23. Ihubo lika 23 lihubo esilijayeleyo. uJehova ungumalusi wami. Mvumelani le singayibali angithi phela ngoba ikuyindaba esijayeleyo. Ngisacela manje usikhangelele ihubo lika 28 ivesi ngo9. Sike sikhangele umalusi ozinikeleyo. Ukuthi ngumalusi onjani. Kanti vele umalusi asikhuluma ngumalusi onjani. Sacela mfundisi Dube qeda lapha ukusivezele vele ukuthi ePalestine kanti vele kwaluswa njani. Angithi phela sivalele nozi Verse 9. Yes. Sindisa abantu bakho ubusise ilifa lakho woba ngumalusi wabo ubathwale lanini nini. Yes, cela usikhangelele lapha kulamavesi ambalwa ihubo lika 8 verse 1 lo 79 verse 13 lo 100. Ungasikhangelela u100 verse 3. Kodwa mfundisi ake usiyendlalele kukhulunywa ngani umalusi wayengumuntu onjani vele. Siyabonga uchilo lapha umama ukuthi ihubo lika David leli nxa ulikhangela zingoma ziyahlatshelwa. Yes. Kodwa ungangena phakathi ekujuleni nguJesu wayevezwa. Yes. La nxa kwakubhala lapha umahubo ngu23. Yes. Lapho 8 uthena uzayelusa abantu bakhe. Lapho uthi uJehova ungumalusi wami angikwesaba. uDavid esikhuluma ngaye wayeselusa izimvu. Kunjani? So ubhala ekhangele ayekwenza izolo ekuqathanisa lokuthi uJesu wenzani kuye lebantwini bonke bakwaIsrayeli. Ungaye ePalestine. Yes. Balendlela abayelusa ngayo. Lapha kithi eAfrika sijayela ukuthi ziyaphuma zimbuzi zinkomo zimvu wena usale ngemuva. Yeah. Uyabona ukuzilandela lezigangile ezisiya ensimini zabusugijima sezingenile. Kodwa izolo izimvu zakwaIsrayeli umalusi nguye ayekwazi ukuthi amadlelo angaphi. Kunjani? Lokuthi indawo ezilengozi iziphi. Yes. So wayehlaqala yena engavulele aqala ekhangela indawo. Yes. Uthi uzazisa ngaphi abe sithi nxa engavulela yena ahambe phambili lazazi kwazi ukuthi angavula ziyama. Angaqasa ukuhamba sezilanda ngemuva kwakhe. Yes. Angafika kule madlelo khona amahla ahlale phansi elitsheni sezidla zizungelezena khona pha. Angabona utshani sobuphelile lapha asukume laseziphambi amakhanda sezimlandela. Yikho uDavid ephakathi uJehova ungumalusi wami angiyikuswela ngoba uyakwathi uJesu esikhuluma ngaye lo uyedlula lo malusi wako ePalestine ngoba yena wazi lengozi ezikhona lokuthi kuyini okulimazayo lokudla uyakwazi. So ufanisa lo malusi olungileyo odlula lo wakwaIsrayeli ngoba lo wayengumalusi ofayo. Yes. Lezimvu zazingadudulwa ekhona inyama zasendizini ngabe yaseziningi. Kodwa uJesu esikhuluma ngaye ngeke uSathana sihlwite esandisa ngoba uyena ulungile ngoba unguyo lempilo njalo. Hey madoda. Balu 103 ubusukhomenta lapha nosi. Yazini ukuthi uJehova unguNkulunkulu. Nguye owasenzayo singabantu bakhe izimvu zedlelo lakhe. Yes. Sinanzelela ukuthi balaleli lababukeli thina singabaka Jehova ngokokuhlengwa sibe futhi ngabakho ngokokudalwa la ngokwesifungo
sinanzelela ukuthi silobudlelwano obusondelelene kangaka loNkulunkulu okungangokuthi ngithathekiswe ngendaba kaMalusi ukuthi izimvu babe senelisa ukuthi bazehlukanise ngokumemeza nje omunye ngamemeza zihle zizwe ukuthi lo ngumalusi wethu zehlukane lanxa ziziningi okungangokuthi umalusi ulobudlelwano obumangalisayo lezimvu zakhe njengalokhu lathi njengabantu silobudlelwano obumangalisayo loNkulunkulu wethu kangathi nguwe wedwa ophilayo ngaphansi kwaleli langa vele kuthiwa loba kwakunguwe wedwa wayezabuya kufela akudinga ngithi phela yebo indaba ethi into engumfundisi laphana ngomalusi wePalestine yes ngikhumbula uDavid esiya kula loGoliath uqala nika imbali yokwelusa kwakhe abe sesithi ibhere mina ngalibamba ngaqedelana la so kusinika nxa uJesu ebesethatha umfanekiso njalo ukuthi uyilokho kithi abantu abakhe so kusinika iprotection umfundisi ukuthi umalusi uhamba phambili so ingozi yonke ebuyayo uqala dile ngalayo aprotect izimvu so uNkulunkulu yikho uJesu wehlala wazotesta indaba yokuchukana loSathane wasinqobela so nxa sisithi ungumalusi olungileyo uDavid esehlabela njalo nxa sengilandela ngikwazi ukuthi umalusi ukhona ukuthi angiphe iprotection angiphe ukunakekela so yikho silesibindi yikho silesibindi lanxa izinto zizimbi njani empini esiphakathi kwayo loSathane ngoba uJesu njengomalusi olungileyo ulwile wanqoba siyakwazi ukuthi lathi singabanqoba hey siyakuzwa into okubalale silomalusi okwazi ngcono la khona lokho esingena kikho noze ake usikhangelele uJohane ngo10 verse ngu11 usiya ku15 sike sizwe ukuthi yena kanti uJesu uthi yena ungumalusi onjani verse 11 Ngingumalusi olungileyo umalusi olungileyo unikela ukuphila kwakhe izimvu zakhe oqhatshiweyo kasuye umalusi ongumnini wezimvu right yikho nxa ebona iganyana lisiza uyazichiya izimvu abaleke iganyane libe seliuhlasela umhlambi liuhlakaze umuntu lo ubaleka ngokuba eyisiqhatshwa ngazikhathaleli izimvu mina ngingumalusi olungileyo ngiyazazi izimvu zami njalo lezimvu zami ziyangazi njengoba ubaba engazi mina lami ngiyamazi ubaba nginikela ukuphila kwami ezimvini zami hey mfundisi nansi indaba uthini kanti uJesu sike siqathanise labantu sesibaziyo abantu sizimvu zona lezi esizibonayo ngaba ngamabandla onala yena uthi unjani usivikela kukuphi olobayo uthena uJesu wazinikela impilo yakhe ngenxa yezimvu okungabantu abayithi yes la abesti ngumalusi olungileyo ngoba yena ukulunga kwakhe akutsho yikuthi kakulanto engamphazamisa nxa imvu yakhe eyithungamela kunjani nxa uthe bala ngicabanga ngisakhula saphuma saye enkomeni ngase ngithinte zami ngathi mfuna bembala ibhuku lami lapha ngedwa ngahlala esigodweni so phansi kwesihlahla esinye sasilenga kathi inhlato yayiphezulu khonapho mina ngingayiboni ngezwe sokuqanda la ngangigelile ngathi ngisithi lokuthi inkomo zikhona ngikwazanga ngazibona sesekitchen ekhaya 3 kilometers away ngagijima ngachiya ubaba wafuka wahleka wathi kanti manje inkomo uziyelo ba ngathi mbona indlathu wathi indlathu kuphela uJesu la ngeke ethuswe lo mayini uthi ngumalusi uthi la nxa kusizingozi ukhulumile umuntu uthi uyaqala dile ngengozi ayiqede abe sesuka lapho abathinti izimvu zakhe so uJesu akutsho uthi mina ngilungile isono asesilife ngaso ngoba mina ngalifele eCalvary ngazidela ukuthi ngife ngilenyule phakathi kokufa ngoba mina kangiso oqhatshiweyo nxa iholo lingabalutshwana uyayekela izimvu ngoba vela ngihole kungabuya ingozi yabaleka vele kathi ngokwamini lo uthi ngenxa yegazi lami kungcono ngife kulokuthi izimvu zami zife balalela bonke lapha silo Jesu othethe indawo yakho leyami ukuthi mina ngingafi wafa yena so ulunge ngoba ufile kulokuthi mina ngife yikho kulunga kwakhe uyazifundisa ungicabangise enye into ukuthi mina ngingakazwisisi izinto eziningi eBhayibheli ngangicabanga ukuthi uJesu esiza lapha vele kwakusaziwa ukuthi uyanqoba njengoba vele uNkulunkulu but
imbali yempilo iyasivezela ukuthi uJesu ngokuthatha isimo somuntu Right. ya kwakungenzakala ukuthi anqothwe. Ungayifunda ku Desire of Ages ithi wariska ifailure le eternal loss. Ngiya ku point elithintile mfundisi yokuthi uJesu nxa emelana echukana lesitha wayengehlulwa but khangela irisk ayithathayo ukuze asindise umuntu. So sile value enganani ngoba khonokho nxa uJesu wayesiza esengumuntu nxa wayengehlulwa kulimpi wayengaba separated forever ku Godhead. So uthatha irisk enjalo ukuze mina lawe sisindiswe. So yikho ezibiza ethi yimi umalusi olungile. Abelusi bonke bangabaleka nje umfundisi wabaleka wasithole sezekitshini izimvu zisale zihlakazo but uJesu uyimela indaba ende wanqoba. So ngiya ekuthini asinazeleni ivalue lokuzimisela lokuzinikela ukuthi uJesu achiye ukukhonzwa lokukhothanyelwa lokwesatshwa aze athathe indawo yomuntu. So yikho lapho okule mystery khona mhlobo. Yes. Esinye isigaba esele lapha kuthiwa khona izimvu zami ziyangazi. Mina umbuzo engilawo kubabalalela babukele ukuthi kambe siyamazi uJesu. Uyamemeza ngeBhayibheli insuku zonke. Nxa sisiyeza inkonzo niyabememeza. Siyalizwa ilizwi lakhe ngoba uthe zami ziyalazi. ePalestine kuthiwa babephuma bayekwelusa engxenye amaviki amabili zilale sibasodwa izimvu egangeni. So ekuseni bangavuka bona babelale esangwenda belale eminyango naphana. Nxa bevuka owakuqala wayesukuma lusayelaphana abize zakhe ziyasukuma ziphume ezingabizwanga zisukumi. Khathi thina siphuma ukusabela lonke ilizwi sinjani? Kungaze kubiza inyanga susabelile kubiza umthakathi susabelile asimuzwa yena uJesu obizayo simsabele bese senza intando yakhe. Muchiya umbuzo kithi njengabalali babukeli. Ukungezelela khona lapho sinanzelela ukuthi njengezimvu kulezinye izikhathi esibona ngathi umalusi kakho phela kwezinye izikhathi ungafelwa ungangena phakathi kwezinye izinto uyacabanga ukuthi maybe umalusi lapha sechaye phansi kodwa sithola isibindi esokubana thina silomalusi olungileyo ukuthi la nxa mlaleli kumbe mbukeli ufelwe ugula awukho wedwa umalusi ukhona. Yes. Yiziphi indlela esingazisebenzisa ngensuku ngendlela esiphila ngayo sizibonayo ukuthi lapha silomalusi oqotho uJesu silaye siyafelwa ukuthintile kulezi inhlungu kuyini esingakutshela abalaleli okungasiphathisa ukuthi sibe kwazi simethembe lo malusi olungileyo. Angithi sile Bible right ukulibala nsuku zonke indlela enza unanzela ukuthi umalusi ukhona ngoba uyabe ekhuluma lami ngelizwi ukukhuleka sekuseni kuntambama lanxa isikhathi lapho kufika khona ukuthi into lapha sokunzima sokunzima kuqukhuleke umthandazo uyakusondeza kuNkulunkulu la bese sehlaze ku lokuhlabelela bathandekayo uyazi ukuthi ungabona sulobunzima ngena phakathi kwengoma uma njengoba sikhuluma ngehubo nxa uhlabela umphefumulo uyaphakanyiswa phezulu uNkulunkulu uyehla akududuze ntanami ngelawe. So kuqhakathekile ukuthi sihlale sikumumo wokusondela kumalusi sizamnanzela ukuthi ulungile isikhathi sonke. So ukuthi sidinga ukukholwa mfundisi kakhulu ukuthatha uNkulunkulu elizwini. Nxa ethungamelela ebuhlungwini but elesithembiso sokuthi ngilawe kudinga ukuthi simthathe elizwini. Ngoba kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi ukuza kuJesu ukuthi izinto zonke sezinjani sezimnandi yikho uJesu singamzwisisi. Abanengi sifuna izinto zangaphandle kodwa lapho umalusi athungamelela khona entandweni yakhe asikho. So umlimo kasisincedise sizuza ukukhola sizuza uhamba loNkulunkulu kangaka sizwisisa ukuthi siphakathi kwempi uJesu ayinqobile ngoba sicabanga ukuthi isiKristu kuyi kuba lempilo emnandi. Ayisiyo imashingo necarpet angithi vela kulobunzima noziywanisisa singakadluli khonapho nginanzelela ukuthi ungaba sendaweni engafanelanga maforo ngesikhathi esingafanelanga kuyawonakala. So lapho umalusi asibeni khona lapha biza khona singafunda mfundisi ilizwi sikhuleke asibeni khona emsebenzini kaNkulunkulu kuza sigcina sisendaweni eright lapho echo khona asiyeni sifunda ukumethemba. Hallelujah. Sike sikhangele lapha uMesiya lo ohlukule yiphi indlela ahlukunyezwa ngayo. Ngicela usikhangelele uSam ngu118 ihubo lika 118:22 verse 22 lo Psalm
u22 verse 1 sijwayelele sike sadinda kiyo kakhulu ekhala lapha uJesu ukuthi Nkosi yami ungijiyelani na. uMesiya wethu lo waphathwa njani? Verse 22. Yes, verse 22. Ilitshe abalilahlileyo abakhi Right. seliyilona ilitshe lesisekelo. Yes. Siye ku 22 verse 1. Yes. Nkulunkulu wami, kungani usungidelile na? Kungani ukhatshana kangaka kokungisindisa? Khatshana kangaka kwamazwi okububula kwami. Khangela lo 8. Verse 8. Yes. Uthemba uJehova lo kamkhulule, kamsindise njengoba ethokoza ngaye. Ake sikhangele impilo kaJesu. Wahlukunyezwa njani? Wathwala nzima njani? Kukhona yini esikunanzelelayo okugcwalisekayo ngamavesi yona? uMesiya wethu bamphatha njani labo ayezobasindisa? Kuqalisa amaforo lathi sonke lababukeli ekuzalweni kwakhe. Yes. Namhlanje nxa singaqathanisa sizayola ezibhedlela eziphakemeye, umama yabesembhedeni omuhle, sikhuluma ngendawo ezibukekayo. uJesu wayesesibayeni, abazali bayesibayeni besiyaza estabeleni. Lapho kulobulongwe khona. Khangela umumo wakhona khonapho. Kodwa kuzala inkosi yamakhosi. Yeah. Okwakuqala indawo yokuzala yokuthi azalo yaswelakala. Yes. Yena inkosi wahle waliwa indawo. Kusuka lapho ekukhuleni kwakhe futhi wazingelwa wasuswa abantu kwacatshe eGibhithe. Esuka khonapho esekhulile ukuthi aqalise umsebenzi wakhe ukuthi awenze, waqalisa ukulandelelwa. Yes. AmaJuda abangabaFarisi beqalisa ukufuna ukuthi ngabe bayamsusa. Ukuthi ubulawelani indaba ekhuluma iqiniso lokuthi azenze uMesiya. So wahlukuluzwa esaphila kwaze kwafika lokubethelwa kwakhe wakhafulelwa amathe kwaze kwakhulunywa ukuthi wena ubusilisa abanye lawe zisilise bengamboni uNkulunkulu. Impilo yakhe yonke yaba yikukhalalwa lokwaliwa kodwa enguMesiya. Nanku lokho ekhuluma ukuthi ngumaliso olungileyo ngoba ukuvezile ekuvukeni kwakhe ukuthi amandla wonke ngiwanikiwe. Ngakho ke lineliza ngikholwa hambanini ngizabalani ngobulungile. Hey. Einsika nguye itshelelana elalwe ngabani ngabakhe. Kumavesi isitholeni kuyini esikuzwisisayo? Yes. Mina ngikuzwayo maforo yokuthi indaba yokusindiswa kwethu ijule kakhulu kulalokho esingakuzwisisa. Alright. Yeah. Ngike ngafunde indaba ebisithi ivele umuntu owileyo angakayizwisisi iphelele. Ukuthi uJesu lesikhuluma ngayo umfundisi nxa ekhuluma ukuthi waswela indawo yalapho angazalelwa khona. Wazalelwa esibayeni. Yena kunguye owakhomanda izinto zonke lezi zabo. Uyayizwa ukuthi vele imfihlakalo. Kodwa wehla yikho sithinta indaba kaMalusi odela impilo yakhe, wehla enguNkulunkulu wathatha indawo yomuntu ongasolutho. Anti umuntu kuthiwe wenziwa waba ngaphansi kwezingilosi. So uJesu and nxa uyifunda ku Desire of Ages ekhuluma ukuthi unto us a child, ikhuluma ngokuthi uJesu kazange abuye ngesikhathi uAdam esandukuwa. Kuthiwa umhlaba wawusuyile 4000 uchukwa yisono. Wabe sethatha iform yona leya. Ngasela lutho. Wavuma enguNkulunkulu enjalo. So iletha lapha irejection. Mina ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe impi esiphakathi kwayo yiyo esivalayo maforo ukuthi singaboni izinto. Umpostoli Paul ukhuluma ukuthi uNkulunkulu uyasebenzisa izinto ezinganazo izinto zalutho ukuveza izinto ezijulileyo zokusindiswa kwethu. uJesu laba abantu abaluJesu babephethe umbhalo. Izinto zonke ezigcwaliseke emehlweni. Ama-Psalms lawa babelawo sithe kusukusela enguNkulunkulu kuze kuzofika. So into yonke igcwaliseka beyikhale but still kabayibona. So uJesu waze wanqunulwa. Yes. Yeah, waze wanqunulwa kwaba lihlazo. Nozi. Asimphiki yini khathesi uJesu ngendlela esiphila ngayo, esenza ngayo, ayisithi yini esimkhafulelayo, ayisithi yini laba aze kubasindisa simphatha njani? Kwezinye izikhathi bona ngani lathi siyalala leli litshe ngendlela esiziphatha ngayo ukuthi indlela esiziphatha ngayo emphakathini akulethi dumo kuye. Alright.
simbethela kakatsha ngokuhlala phakathi kwesono lokwalela esonweni yena esifele. Ungananzelela lo ngumusa, umusa ongabuyanga mahala owathengwayo, uthengwa ngokuhlukuluzeka. Ungacabanga maforo ukuthi lokhu uJesu ukhala ukuthi sokumehlukanise lobaba osezulwini. Okuyinto ayengakazi ayi-experience ahlangane layo, but ngenxa yokuthi esithandile angene ezicathulweni zethu, lokho kwakumele kwehlele thina kwehlele yena. Thina kwezinye izikhathi kasikubambi, sikufaka isisindo esifaneleyo. Ngize ngicabanga ngomunye umhlabelelo uzathi angeke ngenze into ezwisa umngani wami ubuhlungu. uJesu ngumngani wethu osithwalela amacala ethu. So umfundisi khona lokuthi sikwazi ukuthi wasifela wenza sibe ngabantu abanjani, siphila njani nxa ukwazi ukuthi wafela izono zakho khona okwenzayo kusenza sibe ngabantu abanjani. Kufana lokuthi nxa ngisejele bese kuthiwa amnesty sengikhululiwe, ngimbonga njalo nje lo obusayo ongikhulule nxa ngahlangana laye lokuguqa ngiyaguqa. So nxa sikhuluma ngoJesu la kungenza ngibe legunya lokuhlala ngimkhonza, lokudingisisa amaqiniso akhe ngaye, ngoba phela ungifele ngingakazi ukuthi nginguba, wahlukuluzwa endaweni yami. So kuthi ukuthi ukubonga kwami kakumelanga kuphele, ngimbonga ngokuhlabelela, ngokuthanda lokumsebenzela lokho athi ngikwenza ngizakwenza. La sibiso ukuthi nxa kuvuma ingoma enye ithi nxa kusithi ngife kuhle ngifele yena ulokuthi ngifele zoneni zami. So kungenza ngihlale ngisekukhonzeni ngoba ngikwazi ukuthi ngikhululiwe ngenxa yakhe. Siyabonga. Angithi phela yes siyabonga ukuchasiselwa. Ke sikhangele la ihubo lika 89 nosi. Sike sikhangele ukuthi lo Mesiya lo owazayo kanti indaba le isukela nga sasimthenjiswe kusukela nga ihubo lika 89 verse ngu27 siya ku 32. 27 kusiya ku 32. Yes. Njalo ngeza kumisa abe lizibulo lami, inkosi ephakeme ngaphezukwa wonke amakhosi omhlaba. Ngiza kulugcina uthando lwami kuye laphakade, lesivumelwano sami laye kasiyikuphela. Inzalo yakhe ngizayimisa nini lanini, lesihlalo sakhe sobukhosi kasiyikufa saphela. Singamakhaya singaqhubeka sibale uverse ngu38 usiya ku 46, lehubo lika 132 iverse ngu10 usiya ku 12. Yikho kule ndaba yena le esifuna ukukhuluma ngayo. Isihlobo zami lapha kanti vele lizwani kukhulunywa ngubani lo wayekhulunywa ngaye isivumelwano lesi ngesikabani? Ngombhalo ucacile ukuthi uDavida nxa sikubala kuthiwa ungukhokho kaJesu. Kunjani? So kukhulunywa ngoJesu lapha uDavida ihubo likaDavida liveza uJesu kusukela siqalisa ukufunda. So nguJesu okhulunywa lapho ukuthi yena ngokwakhe uvele wathenjiswa izolo kusukela kukhokho nje uAbraham. Yes. Ukuthi kuza kuba lesizwe njalo oza kubuya athungamele uIsrael. So uJesu uhlakhulunywe engakazalwa kuze kufika kuJese, kusuke kuye kuDavida, lo Davida laye walala. Kodwa ekucineni simfica uJesu ethatha lesi sithembiso sokuthi kakusoze kuphume ubukhosi koDavida, lanxa yena sedlulile uJesu usuka thathela intonga khona phana iqhubeka egcina uIsrael ngomoya. Yes. Kuyinokunye sikutholayo sakubonga ukusivezela ukuthi vele kusukela khona phana kuJuda uSathane wahle wakunanzelela wayefuna ukudiliza uthola ukuthi vele kwakuyizigebenga abantu beganga besenza konke kodwa umlimo wakwenza ukubana iline yona lena ingafi. Ikupho okunye futhi okwakungani kufuna ukudiliza icebo lona lelo? Sinanzelela ukuthi okunye maforo ukuthi laba babethenjisiwe babengabambi ama-terms umbisivumelana ukuthi kumele baziphathe njani. Ungananzelela nxa ungacheka imbali yonke esukela phezulu uzananzelela abantwana bakaNkulunkulu izikhathi eziningi bebehlamuka entandweni kaNkulunkulu. Okwakungenza ukuthi isivumelwano sigcine singagcwaliseki. Kodwa sithola ukuthi uNkulunkulu wazimisela uthembakele esithembisweni sakhe lanxa thina njengoluntu singekela ukuthembakala. Yes, mhlobo.
Unoze uthinta indaba emangalisayo eyokuthi uNkulunkulu wazimisela and ungayifunda vele umfundisi uthinte ukuthi isukela khona le kuAdam ibuye kuAbraham ibuye lokho isiza isithembiso sokuthi umhlaba uzasindiswa ngoJesu and ungayifunda kuhle kuGenesis 15 uNkulunkulu even ekhuluma loAbraham kuthiwa wenza isifungo kunjalo wamnika liyane yokwenza imhlatshelo yana ukufunga ukuthi umhlaba nyawo ubhadale so uNkulunkulu la nxa umuntu esuka entandweni yakhe kamlahli futhi katshintshi khona lokho yikho isifundo sethu itopic yethu sithi faithful ukuthi uyaligcina ilizwi lakhe lokuthi umuntu angazenzeni uNkulunkulu uzamhlenga so mina engufunda kakhulu ngumusa ukuthi sisindiswa ngomusa iplani yokuthi sisindiswe ngeyomusa ayikho ukuthi senzeni ngoba thina kithi vele ukwenza ukulunga kakukho ikubona sisuka entandweni sisuka kodwa uNkulunkulu is long suffering wale sibekezelela futhi esisindisa angithi phela loba kusisukela nga ake sikhangele uKolose ngu1 verse ngu16 lo 20 siya 22 16 ngoba izinto zonke zadalwa ngayo izinto zonke ezisezulwini lezisemhlabeni ezibonakalayo lezingabonakaliyo loba kuyizihlalo zobukhosi kumbe amandla loba ababusi kumbe abaphathi izinto zonke zadalwa ngayo zidalelwa yona verse 22 yeah 20 yes sukele ku 20 lokuthi ngayo abuyisane lezinto zonke loba kuyizinto ezisemhlabeni kumbe izinto ezisezulwini ngokwenza ukuthula ngegazi layo elachithwa esiphambanweni lina lake laba ngabehlukane loNkulunkulu liyizitha ezingqondweni zenu ngenxa yokuziphatha kwenu okubi kodwa khathesi uselibuyisile ngomzimba kaKristu uqobo lwayo ngokufa ukuze alimise lingcwele ebusweni bakhe lingelasici njalo limsulwa yes cine kuba yeah 22 lama verse la zihlobo zami sitholani asifundisani ngokuthi uJesu wayengubani la senzele khona yiziphi izithembiso esizitholayo kulama verse isiqiniseko sokuqala ukuthi uba nguye ifirst born kaNkulunkulu hathi ngokuzalwa komuntu physically right kodwa ngokuba lamandla lobuNkulunkulu yes nguye okhethwe nguThixo ukuthi aze azobambanisa umuntu owileyo lezulu kunjalo bese sifunda futhi ukuthi ngaye zonke izinto zenziwa ngenye indlela nxa kulabantu emhlabeni abaphika uJesu angazi ukuthi baza kuphila bethini ngoba kuthiwa kakulanto emhlabeni sezulwini engayenziwanga nguye ebonakala lengabonakala konke kumile kuyaphila ngenxa kaJesu kunjalo so ubukhona bukaJesu benza ukuthi umuntu abe ngumuntu ungilayela ukhona ngapha ubukhona bukaJesu yibo benza ukuthi uphefumule ngiphefumule ngingathi mina ngiyenkonzweni ubukhona kaJesu ubucanda inkonzo so ngenye indlela sokumele ngikhonze ngendlela kaJesu kunjalo kumbe kwembatha umzimba kumele ngembatha ngendlela kaJesu kuba konke kwenziwe ngaye so lapha sifunda ukuthi uKristu nguyisiso sasento zonke kunjalo engekho yena akula nkonzo akula muntu akula mhlaba lezulu kalimi limiswe nguye hey indaba yakho leno zoyithandayo ukuthi singabakhe ngokudalwa langani bakithi ngokuhleka yes mina mfundi into emangalisayo lapha ngithola ukuthi mina iTestament elitsha leTestament elidala akakuxabani konke singakukhola sithola ukuthi uJesu yena lo okhulunywa kumahubo la ngapha nguyena lo lonke efanana singamthemba okunye okundithathekisileyo ukuthi yena uthi asimise ebusweni bakhe singela sici simsulwa le ngibonile ukuthi uJesu kancengisa ukuthi asisindise singaba lesibindi balalela ukuthi khona lokho akuqala ezimpilweni zethu uyakuphuthisa kuphela uzimisela ukuthi asifikise simsulwa singasoleki singakwenza konke
ukuba njengaye nxa sincediswa nguye. Yes. Uyazi nxa umfundisi lona ozibethinta indaba umfundisi uthinta indaba ye-first born mhlobo. Yes. Liyakwazi ukuthi uColossians 1 ujayele ukusihlupha uvesi yona leyo ukuthi uJesu nguyi-first born. Yikho amaKristu amaningi sehluleka lo umamukela njengoNkulunkulu sithi wadala. And nxa uJesu wadalwa kuthi ukuthi kasomhlatshelo ubengeke abe ngumhlatshelo womuntu. Kodwa nithole esinye isifundo lapha kuPsalms 89 verse 27 kuthe uDavida njengoba sikhulume ngesivumelwano sikaDavida ubekiwe njenge-firstborn kaNkulunkulu. But singakhangela biological ngokuzalwa uDavid wayengaso firstborn. But uNkulunkulu ukhuluma lokho ukuthi into yomfundisi ukuthi i-supreme power, i-authority. So yiyo umfuziselo onikwe uJesu ukuthi kuthiwe he is the firstborn. Otherwise asikhulumi ngebiology la sikhuluma ngokuzika kwe-authority lamandla uNkulunkulu amphe wona ukuzohlenga umhlaba. Siyabonga. Yes. Ubuzibulo kwesinye isikhathi umhlobo yakubheka ukuthi kuyakukhulunywa singathi ngesilungu first of its kind. Yeah, kulokho kukhulunywa ngakho. Siyabonga kakhulu kuyichasisa ngoba yahlupha kakhulu yona le indaba. Sike sikhangele ihubo lika lesibili uSamu 2 sike sikhangele inkosi lo uJesu lo esimlandelayo ulamandla kanani. Akukhangele ihubo lesibili ungakhangela uverse 1 sikhangele lo 7 verse 1. Kungani izizwe zixokozela na labantu besakha amasu ayize. Verse 7. Ngizasimemezela isimiso sika Jehova. Wathi kimi uyindodana yami lamuhla senguyimihlo. All right. Khangela kanje. Khangela lo 110 verse 1 to 3. Psalm 110 verse 1 to 3. Okay. uJehova uthi enkosini yami, hlala ngasekunene kwami ngize ngenze izitha zakho zibe isinyathelo sezinyawo zakho. Right. uJehova uzakwelula intonga yakho elamandla eyobukhosi kusuka eZiyoni. Wena uzabusa phakathi kwezitha zakho. Amabutho akho azazinikela mhla uphuma impi. Wembethe ubukhosi obungcwele phakathi komnyama wempondo zankomo. Uzakwamukela amazolo obutsha bakho. Right. Verse 5 to 6. Verse 5. uJehova usefungile ngayisayi kuguquka ungumpristi laphakade ezinyathelweni zikaMelkizedeki. uJehova ungakwesukunene sakho uzawucobodisa amakhosi mhla wosuku lokuthukuthela kwakhe. Uzazahlulela izizwe enze inqaba yabafileyo njalo abachoboze ababusi bomhlaba wonke. Right. Zihlobo zami. Ihubo lika 2 singalibala lonke angithi phela ngemakhaya ukuze sizwisise indaba esingayo. Sibale le hubo lika 89 verse ngo4 lo 13 kusiya ku 17. Lapha kuma verse la sizwani thina asifundisani ngoJesu kukhulunywani ngoJesu. nguJesu onjani mfundisi Dube? nguJesu oyinkosi, Right. olamandla angalinganiswayo. Kunjalo. Ngenxa ukuthi uchasisa lapho ukuthi uDavid utawona inkosi uJehova wathi enkosini yami. So uJehova nguNkulunkulu athi enkosini yami uthi uJesu Kristu. Right. Ngoba uyabusa uyinkosi kweIsrael. Kunjalo. Aphinde futhi abe ngumsindisi. Sifica uKristu onikwa amandla. Right. Ekuvukeni kwakhe uyatsho lapha ku 28 verse 18 uMateyu uthena amandla wonke anikwe kimi. Kunjalo. uKristu ngethi amandla wonke anikwe kimi evuke emangcwabeni. Senguye osebusa umhlaba lezulu. Abe sesithi hambanike ngizabalani. So sibona uNkulunkulu kuKristu eyinkosi engeke ilinganiswe ukuthi angazi balale babukele nxa ukuthi ikhona inkosi kulolutho lenkolo obona ngani lamandla ukudlula uKristu. Hayi mamela zwana ilizwi likaThixo. Nguye umnikazi wamandla. Ngoba uthi amandla wonke ulamakey. Yikho wavuka engcwabeni. Olobhengula lokho bevalele lapha labo chaka. Lokho wakho omkhola uvale lapha. Kodwa uyinkosi enqoba ukufa. Angikhulumi ngenkosi enqoba izizwe eziphilayo. Kodwa enqoba ukufa ongabonakaliyo. So kasimkholweni ngoba nguye simthenjiswa lapho ukuthi
ubusa inaphakade ozathi David umbona ehleze esandleni sokudla sikaThixo esitshengisela ukuthi unikwe amandla wonke okubusa umhlaba lezulu. Hey madoda mhlobo, abantu bonke ungababuza bayakhonza, abantu badinga amandla. Angithi lapha bakhona badinga amandla. Akhona yini amandla lapha kuJesu nga? Amandla akuJesu kuphela. Right. Umfundisi uthi into elapha indaba uNozi ufunda indaba yokuthi ngize ngenza izitha zenu zibe yisenabethu. Umlobo waseletha umfanekiso wokuthi i-victory kumbe ukuthi umuntu unqobile bekukhanya ukuthi azamnyathela intaba, right, intaba yaphasi kwenyawo. So yiwo umfanekiso lethwayo lapha ngokunqoba kukaJesu. Mina ngithe ngifunda ngacabanga ukuthi uDaniel 7 lo Daniel 2 nxa uNozi befunda ibisithi uzacobodisa wonke amakhosi. Kusitsho ukuthi akulambuso womuntu oyakuma, ngoba isiprophet lesiyana sisitshela ukuthi sokuphele konke sokwesinye isigaba esamakhosi angamachumi kuza kuzilitshe elizacobodisa yonke into. So kuyasipruvela mina ngiyasikhola isiprophet ngoba umbuso lembuso yabuyayo yadlula ngokuvela kukaNkulunkulu lelizwi lakhe. So uJesu ubekiwe njengomcobodisi ngoba ilitshe lelana kuthwele imeli uJesu lombuso wakhe endelagcwala umhlaba wonke laba yintaba. So ukuthi umbuso wakhe kayokuguqulwa kayokuchallengewa ngumuntu. Hey, kusijabulisa njani lokho Nozi ukwazi ukuthi ekugcineni vele okuhle yikho kuza kunqoba. Sifithizela indaba yena le la ngintonga ngathi sikhulume uJesu lo ukuthi wabonakala ethweleni bakithi intonga vele imelene luleka okuzwayo okutholayo. Siyabonga. Nginanzelela ukuthi singabakwazi isiphetho sendaba ukuthi sizaphila ngesibindi. Ungananzelela singabakwazi ukuthi izitha zakho uNkulunkulu uzinqobile lathi siyahlanganyela ekunqobeni kwakhe. Kuthi ukuthi phakathi komhlaba lo onzima maforo asizukubhabharika. La nxa ngingafelwa sebenganthola nhlezi ngesibindi ngoba ngiyakwazi ukuthi hayi sikhangelela ukuza kwakho sokusondele kangaka kakungethusi ngoba ngiyakwazi ukuthi indaba iphela njani. Nginanzelela ukuthi uNkulunkulu uyabusa entweni zonke phezulu kwezinto zonke. Okungaka ukuthi nxa simlandela kumele siphile ngesibindi. Thina sidlala sasithanda ukuthi uyakhangela onqobayo la ukuthi ungatha first big ukhethena kuqala. Uyabukwazi ukuthi vele siyawina vele ngoba uyayazi into yakhe. Sikhuluma ngoJesu owanqobayo. Akula umuntu ongamisana laye ongacontesta laye ukuthi hayi lami ngilo ngamandlanyana. Silento zonke lapho uyasithembisa ukuthi singahlala esihlalweni sika baba at the right hand of the Father nxa sinqobile. Siyabonga. Ngiyathanda indlela elikuletha ngayo mhlobo ukulethile noNozi uyakuletha lapho lekugcineni vele onqobayo ngoJesu. Umbuso wabonakalayo uhleli ngokaJesu. Kule ndaba yentonga la. Right, yes. Intonga singabuya esintwini xa kubhubhe ubaba. Kubanjisa indlalifa umfana oqala. Intonga. uJesu uthi amandla wonke sesikuchiyele wona uyihlose ehambile. So intonga imela amandla. EkaJesu ke le ngamandla engasimandlanyana nje. Ngamandla ukuthi ingcwaba selinqotshiwe. Ngamandla ukuthi ngizothonisisa umhlaba ngoba yimi esemphethe amakhiyi. Owalukumkholwa intonga yabe sethonisisiwe. uJesu nxa ebuya akatholi sindiso. Kodwa mina ngibona ngani balela babukele sedlalela iqiniso saphila ukuthi Thixo uthi hayi wozani kuJesu ophethe intonga yempilo. Ngoba yena uyiphethe intonga ukuthi nxa eseyiphethe konke okuzayo uyasinqobela ngayo. uNkulunkulu ke usinika uKristu onikwa amandla okusehlulela kuhle uma siya kuye singabanqobe ngayo. Right. Dunamis power. Sike sikhangela indaba leka Melchizedek. Sesike sayithinta kuma verse lawa esiwakhanyeleyo. Akukhanyele uverse 4 to 7 ka 110 khanaphana. Sike sibe lesense indaba leyo ukuthi kanti vele uKristu ubupristi bakhe bahluke njani kubupristi babanye bubukhulu ngayiphi indlela. Yes. Verse 4. Yes. uJehova usefungile. Right. Kasayi kuguquka. Ungumpristi laphakade ezinyathelweni zika Melchizedek. Right. uJehova ukwesokunene sakho uzawachoboza amakhosi mhla wosuku lokuthukuthela kwakhe. Uzazahlulela izizwe enze inqwaba yabafileyo njalo abachoboze ababusi bomhlaba wonke.
uzanatha emfuleni oseceleni kwendlela, ngakho-ke uzaliphakamisa ikhanda lakhe. Sike siqale la. Andivele uMelchizedek imbali. uMelchizedek okhulunywa lapha yayiyinkosi ngaleso sikhathi ayiphila ngaso yaseSalem. Right. Ukuthola kuGenesis 14 verse 18 kusiya ku20 lapha. Right. Aphinde futhi abe ngumpriest owaphezulu konke okaThixo. Kwakungavumi izolo ukuthi umuntu obusayo Right. eyinkosi aphinde abe ngumpriest. Abe ngumpriest. Ngama-office atshene. Kuthishene kakhulu wayethi nxa inkosi ifuna ukuthi iyehle umhlatshelo yayidinga umpriest. Kunjani? Ayekwenza umhlatshelo. Kodwa la sifica umuntu olama-office amabili. Right. Kuthiwa wahlwa wamela uKristu ozakuza. Alright. Yikho kuthiwa uKristu uza lobupriest bendlela kaMelchizedek ngoba uphethe ama-office amabili yena eyedwa. Kunjani? nguJesu kuphela esimbone ekwenelisa ukuthi uyinkosi yamakhosi aphinde ayisihlenga ngegazi lakhe. Ngakulo munye onjalo so sifunda ukuthi uMelchizedek yindlela uThixo asenga utho kona kazanga ngokwazi ukuthi wazalwa njani waba umkuvele manje wabakhona njengoKristu nxa simbona sithi ngumuntu kaMaria kodwa kusala ngoba yena wavela kungala senzo sokuthathana kwawesilisa lwesifazana kodwa ngoba lesenzo sifihlakele sikamoya engcwele so siyambonga uThixo ukuthi ugcwaliswa umbhalo engabi khona esekhona kwagcwaliseka. Siyabonga ukuchasisela. Hlobo ngiyazi uyayithanda le ndaba lena. Ubupriest bukaJesu bahluke njani? Sekwakuthinta lapha umfundisi asingeneni kuyindaba le kaMelchizedek. Okay, siyabonga umfundisi ethintile laphana. Ungafunda umaHebheru ngo7 laphana uverse 3 wakhona. Uthi kalayise umfundisi kuthintile njalo kala nina. Njalo kala descent. Gala siqalo, gala siphetho. Abese sithi uyenziwe njengokwendodana kaNkulunkulu. So engikuzwisisayo lapha ukuthi ipriesthood kaJesu ukwehlukana kwayo anti siyananzelela ukuthi le yako Levi. Yes. Yayiphiwe indlu kaLevi priesthood. Kodwa ibifika lapho umuntu aseyiva khona ame engcenye afe. Yayibona indaba. Yikho esithi lapha umaHebheru lo oyindodana kaNkulunkulu esifanekisele uMelchizedek ngayo ngala siqalo ngala siphetho so kusinika icontinual iperpetual position uKristu ayioccupyileyo ukuba ngumpriest encengela abantu izono zawo ukuma phakathi kamuntu ophuphayo loNkulunkulu osona lokuba yinkosi iphakade yonke ngoba ebesithinta lapho ukuthi uNkulunkulu uJesu is the eternal king engeke imelane lomuntu so ipriesthood kaJesu kayipheli ngoba uJesu kafi wafa wanqoba ukufa umhlatshelo opheleleyo nozi nansi indaba leyo umpriest kusisiza ngani kungcono ngayiphi indlela kumbe kuyini okuzwayo kwindaba lezi mina ngizwa ukuthi ubupriest bukaJesu buphakeme kakhulu ungananzelela abapriest bebesithi nxa bengena baqale bavuma izono kodwa sithola ukuthi yena akaphanjaniswa isono lokufa njengalapho sokuthintiwe okungangokuthi lobu bupriest esendaweni engcwele maforo singamthemba ukuthi izinto zonke zizakwenzeka ngoba kasesabi ukuthi hlezi uzawona kumbe kuzahamba njani kubuza kufa kodwa silesiqiniselo sokusindiswa ezilonga uJesu esendaweni engcwele esincengile. Yes ngibonisa ukungezela ajo khona lapho ulokoza lapho ukuthi umpriest wemhlabeni wayesenza kodwa engaqedi konke wayechiya kumele ukuthi kuzaba lesikhathi sokuthiwa esekuhlanjululwa lakho futhi kuhlanjulwa ithempeli lemhlabeni uJesu engabuyanga ngabe la kathesi lokho kunjalo but uJesu kuma ngaye nguJesu ohlambulula umhlaba wonke azayihlambula lenhliziyo yomuntu kunjalo so ngenye indlela isono asiphanye kasigcine kwenye indawo kumpriest lo sisuswa siphele impela kodwa abayizolo besiphanye kwembuzini siyelahlwe ngale lokho kungaphelanga kuJesu uhla asusiso nemuntwini lebandleni lemhlabeni wonke lasezulwini kwaqala khona uSathane kugezisiwe ngenxa kaJesu umpriest opheleleyo ngiyakhumbula umaHebheru mfundisi nxa icomba kuhla bese sithi ungene ngegazi lakhe so abapriest bebengala gazi abalilethayo ukuze umuntu ahlanjulwe ngoba bekungumfuziselo kodwa uKristu esefikile wahlatshwa waba ngumhlatshelo ongeke uphinde ube ureplacewe ngomunye umhlatshelo.
Siyabonga indaba emnandi le. Abantu bakhathazwa isono, abantu bayagijima badinga usizo ebantwini. Namhlanje siyafunda sihlobo esithandekayo ukuthi thina silompristi omkhulu onguJesu ongene ngegazi lakhe. Asiyeni kuJesu siyevuma iziphambeko zethu. Konke lokho sikufunda kumahubo. So ibhuku leli singalideleli ibhuku lamahubo. Kulemfundiso ezinengi. Kukhulunywe ngoKristu lalapha angene khona nangu sendaweni engcwele esinxengila. Ake sikhangeleni lokho. Nxa ukhangele uJesu indaba yemthandazo esiyenzayo. Nxa sincenga sikhulumisana silokho sikhona phana kwindaba yobupriest. Anti ku sanctuary lapha namfundisi kwakulikhona leyana impepha leyana eyayichiswa leyana imele imthandazo yabangcwele. Khathesi nxa sikhuleka iyangaphi kule nkulumo kulokukhulumisana yini la uJesu uyezwa yini lo esikhuluma laye uJesu lo ende njalo uyaphendula yini uze sinikeze abalaleli isiqiniseko sokuthi into ukholo lwethu luyaphila into yabhadala yini kumbe idrama ilizwe silibala esikhulume ngalo ukuthi ileli sithungamele ukuthi simbone simazi simuzwe uthena uma abantu bami ngu714 abantu ezikhuluma zakuqala babizwa ngegama bangakhuleka besemhlabeni ngizabezwa uJesu uthembisa ukuthi ngizabezwa ngenye indlela aso Jesu somayo sikhuluma ngaye so nxa sikhuleka sikhuluma lo Thixo sikhuluma lo Jesu salokhu ukhuluma lo yihlo lo nyoko ngoba uthi wena uJesu uthena nxa oyihlo licela inhlanzi bengaliniki inyoka kanganani mina so uJesu ulalele kusweleka ukuthi mina engikhulekayo ngikholwa ukuthi usezwile bese ngihamba ngokukholwa kuyakwenzakala so uJesu bathandekayo ngomithandazo uyasizwa ngamahubo uyasizwa lokumkholwa kusenza sibe lokudlana naye obuzwakala futhi obambekayo. Right. Amahubo sivezela ukuthi le yimithandazo anibe kukhulekwa lapha. KuKristu ibe ngithandazo futhi ngobani ngoKristu. So nxa siya etempelini asambeni siye khuleka siphilene amahubo angithi phela kuzasenzela kahle. Le ingqondo le inozileyi lomhlanga lapho yokuthi uJesu yazi isiduduza ngayiphi indlela ngizabuyela kiyo ngoba into ekhathaza abantu into yamandla la ungabona abantu sebesiya kuba prophet besiye ezinyangeni badinga amandla badinga ukukhululwa bekhohle ukuthi ngapha yiko kulana okulenkululo so lo mcabango ukuthi amandla wonke anikezwe mina ezulwini nasemhlabeni ancedisa njani aqinisa njani isithembiso lesesilaso. Sinanzelela ukuthi singezwe ukuthi amandla wonke aphiwe uNkulunkulu kusenza ukuthi singesabi. Kukho konke esukudingayo uJesu uyenelisa ukuba yilokho ufuna ukuthi abe yikho khona. Abafuna isinkwa sokuphila uJesu khona. Abafuna amanzi okuphila uJesu khona. Entweni zonke uJesu uyimpendulo abalembuzo uyikho konke ngoba amandla aphiwe yena. Yes. Yebo mhlo. Mina bengifuna ukuthi ngithi akula mandla ngaphandle kwamandla kaKristu. Right. Yeah. Awakho amanye amandla. uNkulunkulu esekela umhlaba lo umhlobo. Yes. Yeah, uthe ususiwa wawele ezandleni zesitha. Kodwa ukufa kukaJesu lokuchiya kwakhe izulu ezowuthatha back. Ngawakho amanye amandla ngamelana lamandla akhe. Yikho esinika isiqiniselo lapha kade uyibuza ukuthi nxa isithi amandla wonke aphiwe mina nguye vele umnikazi is the rightful owner yomhlaba lo so uthenge back ngempilo yakhe so khona lokho kuyasinika isiqiniselo ukuthi thina singaba kaNkulunkulu unoze uyayifithisela indaba le singaba kaNkulunkulu kabili ngokudalwa la ngokuhlengwa so mina ngikwesaba kakhulu umaforo ukuthi sithengwe ngentengo yesabeka kangaka izulu liriskile ukuthi hayi nxa kuyukuthi ngiyahamba but umuntu kumele ngiyembuyisa. Yes. Ende indlela thina esizibamba ngayo siyazeyisa kangaka sicabanga ukuthi uNkulunkulu angayihlule usinika isinkwa sokufida umzimba. Nxa engayigodlanga indodana ube ngehlule yikho ubona phela sesiyadinga amandla kwezinye indawo ngoba sicabanga ukuthi uNkulunkulu kalamandla but nxa engayigodlanga indodana yakhe wayipha ukuthi kayizothenga umhlaba kuyini okunye uJesu uyazi isiphambano umhlobo sisila yonke into konke sikudingayo sikuzuza ipackage isiphambano
So asingesabi nxa simkhola uJesu kasiyeni kuye konke okunye temporary or eternal izinto kulamandla lokho mhlobo, kulamandla kakhulu. Isihlobo esithandekayo singethukini, sisindisiwe asambeni kuMesiya lowo onguye obusisiweyo ozayo ngegama leNkosi. Singethukini, ungabala uDesire of Ages upage 24 lo 25 uyakhuluma ukuthi lo igama lakhe nguye. Nxa sithi nguye u-I am, angaba yisinkwa, angaba ngamanzi, angaba impahla yokugqoka, uyimpilo, uyikho konke. So singethukini, amandla wonke akuye. Mfundisi Dube, amazwi akho okugcina sigoqa lapha. Siyabonga sihlobo esithandekayo ukuthi iNkosi ibe lathi sifunda ngoMesiya, sifunda ngoKristu, sifunda ngomsindisi. Yes. Unginguye lo, angaba ngowakho, angaba ngowami. Nxa ngingamkholwa mbambelele, ngingesabi lutho, ekhaya siyahamba singesabi. Right, Nazi. Mina nginanzelela maforo ukuthi kumele siwele phezulu kwaleli litshe. Ngoba singekela lizawela phezulu kwethu bese lisicoboza ngithini balaleli, kasigobeleni intando kaNkuluNkulu ngazo zonke izikhathi, sithembe lezethembiso zakhe ziqinisekile. Mhlobo, Elokugcina bazalwane kasiyeni kuJesu. Konke okunye ku-center around uJesu. Konke sikudingayo okwempilo yansuku zonke, okusikhathazayo, imikhuhlane, indlala, zinswelo. Kuze kuthi le ndlala yangaphakathi isikhale esilaso konke sizuza ukusithiseka kuJesu. Apart from uJesu akulalapho esizasuthiswa sikhona. So kasambeni kuJesu sizuza ukuphila kwanamuhla sibe sesizuza ukuphila kwakusasa. Singethukini isihlobo esithandekayo. UJesu ungenile kukho konke, nguye osikhathazekile, nguye ohlukunyeziweyo. Yilo itshelelana elakhilalwa, eyalaliwa ngabakhi, yilo eseliyo inziki. So isihlobo esithandekayo silayo uMesiya ophethe amandla. Ingoma ithi yena ihlele esihlalweni sakhe ubusa yonke imimoya. Asihlanganeni isihlobo esithandekayo kuviki ezayo, sikhangela thina njalo izifundo. Isihloko sethu sasithi izifundo esizitholayo embalini, izifundo esizitholayo embalini. Asithatheni ama-pamphlet ethu sitatiche, kuzasenza sikhule sibe ngcono ekumazini uNkulunkulu. Sacela umfundisi uDube asivalele ngomthandazo. Kasikhuleke nini baba wethu osezulwini, okwethu ukubonga ukunikwa amathuba nje inhlanhla yezulu sisaphila ukuqondisa ukuthi Jesu wasifela, igazi lakho lampompoza ngenxa yethu. Sicela ukunikwa ukuzwisisa, moya engcwele kasincengele, inhliziyo zithunjwe, wonke olaleleyo lobukeleyo sifunde ukuthi ngaphandle kukaKristu angeke senze ulutho. Siyabonga nxa siyakwehlukana sihlanganise njalo ngokuthanda kwesifundo ngoJesu. Siyabonga, siyakhuleka. Amen. Amen.